الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ليوافا الأدب المفرد ميدوغ حديث أرغن من بلالاني إما فهن دوهغا فورهم أنوكو لما لونو حديث فشان مي حديث وصول الإمام البخاري جنوافا موني باب الخروج إلى المبقلة مبقلة نوتا إميهكو مسكة كوران أولي ثانا ನುಕುತುಮಾ ಎಕಮುಗೆ ಮಾಯ್ಕಂ ದಂಡು ಹದ್ದಂ ಏನ ಉಳೆ ದಂಡ ನುಕುತುಂ ನಂಗೆ ಬಾಬು وحمل الشيء على عاتقه الى اهله بالزبيل adi enage amilla konduga enage ahulverin nan e dandoga gengule taketinota egen libe ecche gendiun nange bab mi babuga balalai famiwani enaya ena balahattan tibe ಫರಾಯಿದ್ದ ಪೆಲೆಹೆಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ ಏನಾಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಅತುಂ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮಕಿ ಏಯ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ರಿಬತಿ ಅದಬತ ಒಗತೆರೆಂ ಅದಬೆಕ್ಕಂ ಬಯಾನ್ ಕೊತ್ತೆನು ಮೀಗೆ ಇದಿಕೊಳು ಎಹೆಮ್ಮಿ ಹುಣ್ಣ ಭರೋಸಾವೆಗೆಂ ಎಹೆಮ್ಮಿ ಹುಂಗೆ ಫಹತುಂ ಸಲಾಜಹಮಂದು ಏಯ್ ಹಮ್ದುಲಿಬಿಗೆಂ ಮಾ ಕಮೆನ್ ನೂಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರುಂ ಎವ್ವೆ ಸಬಬೆನ್ನತಿ ಬಯಾನ್ ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ತಾ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಕೆ ನಾಫಣಿ mi hadis saspola ki tan kole digu hadis saspola wara baru faada mi getere kulevigem ma aba hadis saspola mi ema mi faada alon mi kommes waraka bani midia mi haftaga kommes waraka kiya fahima nuni me oin hama inshallah tafsil quran names hadis fashagen kiyan mi hadis kam wa gotaki amr ibn abi qurra al kandi vidal wani arada abi ala sulay ala salman ukhtahu سلمان الفارسي من كليغ فانوغي بابا قرة أبو قرة من كليغ فانوغي بابا أبو قرة عمرو بن أبي قرة روا قرة بن بدال وان من كليغ فانوغي بابا أبو قرة هشيليه سلمان الفارسي كليغ فانوغي أختك كامن كرم فابا دين كليغ فانوغي كما إنكار قربيه وتزوج مولاة له ودي كليغ فانو سلمان فانو كامن بلواغتي سلمان فانوغي منيوان كوري علقا يقال لها بقيرة إنما ككيون بكملك فبلغ أبا غرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء حذيفة دين مي بيكلك أريونه قر أبو قرة يقولني حذيفة جفانا سلمان الفارسي مي دبيكلون دسحابي بيكلون دمدوغا مسألة جهجكم مسألة جهفايكم كورين كاويني كوران هشيلون ඒ එහෙම් කම නිහර මේක බයාමි කොද්දෙනි කාවෙන්යන් හුෂාලාෆා ආදි කාවෙන්යන් ඉන්කාර කුරමකුන් ආදි අබු කුර්රා සල්මාන් ගෆානා වන ගොළුන් කෙඬොනි නෝකම් සල්මාන් ගෆානා හුදයිෆා රදියල්ලාහු අන්හා දෙබේ කලුන්ගේ දෙමෙදුක මස්සලේ ජහුනික දීනි මස්සලේ ජහුනුකන් එගුණීමා එකලේෆාන් බේනුම් බි සුල්හ කුරමට්ටක آدم يعني فأتاه يطلبه دين كليفان وداغتي سلمان غفان كي كولا كليفان هودا نمبس فأخبره أنه في مقبلة له خبر دمني كليغفان وني كليغفان गे दांडुगे मिहार ए असमी हदीस का मिता इमाम البخاري गन्नम बेन मितांकोल गिन नुकुमेगे मसक्कत साहिबे कल नुकुक्कं एबे कल मसक्कत नुकुक्कं अमिल्लातु मसक्के कुरमट्टका فتوجهه दिन अनेका كليغفان वडागते අනික්කයි කලෙෆාන් වඩාගතේ فلقيه معه زبيل فيه بقل එහෙදුගා එකලෙෆාන ෆෙනුනේ එකලෙෆානෝ ඒ දාඬුගා වණිකෝ දාඬුගා එකලේගා ෆානුගා අතුගා ඔතේ
ميبس كدرا كدر علم الضائج قد أدخل عصاه في عروة الزبيل أدي إلا إتي عصاه قالوا فكون الجهالة فوت معنى كي زمانك إتكت إتنون تكتي نجاجين أقول من تقول كوريجا بجيامو راورين نجاجين بس كوندا إتلاجين أنهين زمانك أما كدر رتكونا أدي إنه مستانو على إتي إفاجين أو متكا أنغوين يكونن إتلاجين أن كونن متان بيان كربا فني تفسير ميكو تكوندو إتي فلون إجمانه كي مسكت تكورون أتوم فاي مسكت كورون කොමේක සාතවරණ ජේ කොණ්ඩන් ඉච්චිලා නබද ඒකේ මුරාද කි අතුම් ෆයි මසක්කේ කුරුම් ඒ ඉස්ලාමී අදබකේ දෙන් එෆ විදාල قال يا ابا عبد الله ابو عبد الله ما كان بينك وبين حذيفه كليك حذيفه كفانا كم كمين همي كم مسلين همي ولن ಸುಲ್ಹ ಕುರುಮಟ್ಟ ಕಾರಣ ಕೊರಿದೋಗ ವಾಂಡ ಮನೆಪ ಮಿಸುವಾಲಕಿ ಮಿ ಸುಲ್ಹ ಕುರುಮಗ ನಿಯತುಗ ಕೊಫಿ ನಮ ಹಮ್ದುಲ್ ಬೇಗಂ ವಾಸುವಾಲಕಿ ನಮ ಸ್ಮೀಸ್ತಕೊಂಗೆ ಮೆದುಗ ಹುನ ಕಂತತ್ತಂ ಓದಾ ಬಲಾಂ ಕುರಾ ಸುವಾಲ್ತಕ್ಕೆ ಕಮ್ ಗವಾ ನಮ ಮಿ ಏನ ನುಬೆಹೆ ಕಂತತ್ತೋಗ ತೆರೆ ವದುಮೆ ಏಕಮ ದೇಮಿಹಕು ಸುಲ್ಹ ಕುರುಮಗ ನಿಯತುಗ ವೆಜ್ಜಿಯಾಮು ದೆಫಳಿಗೆ ಮಸ್ಸಲೆ ಗುಣಿಮತ ಇಗೇನೆ ಸುಲ್ಹ ಕುರಂ ಎಹಿಮ ಎ ಮೌಲುಮಾತ ಏನಾಂಗ ಹಿದಾನೆ ಮಿ ನಿಯತುಗ دين يفوقا بدالوني سلمان قفان بدالوني وكان الإنسان عجولا هم كشروا مي إنسان نكي مي هارن أوس أراغ نكي نقول بايكي إما سلمان قفان متانغ مدليل النوافا ميوني بناك هلا إهم مدكول لا شادي مسكتك ما يدانو كمير أدي مسكتك ميوني تواهك دكان أدي ميرانغل وغو تنونه تواهك دكاني فهونه ميهار أدي مسكتك ميوني دين فانطلقا حتى أتيا دار سلمان دين سلمان قفانو جيا همين أنن دين دبي كلام أي جيا همين أنن دين دبي كلام أي دين يفهوغا فدخل سلمان دارا سلمان قفانو كلفانو جي كولا بدي بداغتي إيرو أبو قرة مدكوربي جتككن نوانان إجيجا أهلورين نوني إجيجا أهلورين هودنتي مدكوربي فقال السلام عليكم نفوغا سلمان غفانا من لك كولب ودي بداغتي سلام غوافا ثم اذن لابي قرة دين يفوغا ابو قرة مي اذن دني وادم اما ميගෙන් එගේ එච්චකි ගෙතක වන්න ඉරුගා ඉذන හොදන් ජෙහෙනක අබු කුර්රා මඩකුරබ්බාගෙන් හොරි සල්මාන් ගෆාන හොද්ද දෙබ්බන්දෙන් දෙන් යෆෝගා فدخل එකලෙෆාන හොද්ද දෙවීම අබු කුර්රා වදුනේ وادي بداغته فاذا نمتن دين يفوغا اكليغ فانو جي صفه قد وني جيغا فينن هوري باي تكتي فاذا نمتن هندوغا اتانغا وتي دوله الدماف موضع على باب دورغه دورماتيغا الاف الدوله انوتي وعند راسه لبنات ادي جيغا دورغه كوريماتيغا بناين هوتي كودا بناي يو زمانكي اي ගෙතකොග මිහාර මිහුනහෙන් දොරුහුන්න zamaanenno ema මීහකු ෆර්තමේ ස්වන්නර ගේතෙර ෆෙනදාන එම්බිමා කුඩා කුඩා බිනායෙන් අලාෆේ වනි මීහකු එන්න ගොතන් ඇස් ගියන් එෆහරම් වගුතුන් නොවද වේ ගොත ගේගේ කුරිමතීගා දොරමතීගා කුඩා කුඩා ෆාරු කොලේ රානා ෆේ වනි එෆ විදාල වනි වයිදා කුර්තාතුන් අදි එතාංගා ඒරුගා වියේ ජමලු නොවත දාබ්බ මිෆද දතුරු කුරමන්ටක බේනුන් කුරා ඒ zamanuga beenon kon ole jamalu fada taketige ishinu mattaka ege matiga alaka hala saruje nuwata ege mati alaka hala ecche ishinu mattaka tayyar kuffa hotte faqala abu qurra den yafoga vidaloje abu qurra vidaloje ijlis ala firasi maulatika allati tumahhilu nafsiha samasarage gam vidalwani adin efoga salman ge faana mi dannawani kale ge faana nattaka kale ge faana miniwan alu anhin kujja tayyar koddin etiga ishinnashi bada belebeni samasa kolle me gotum bunali barati gotum فقال حذيفة قفان دنوافية فقال يفوق سلمان قفان بدنواني إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقول مي مسلك مهار مكيادني جهكين ملي مسلا ديني مسلك ميولني سلمان قفانا
سلمان غفانا حذيفة غفانا ميولين ديني مسألة قد بسوك صحابي بيكلون غمدو اسكو مسورك ديني كان كم قد بسوك دبسوك هم بيكما سلمان غفانا هيبولا هم نوغي ميولين حذيفة غفانا بدالواني إن حذيفة كان يحدث بأشياء حذيفة غفانا حديث وهكذا كمن دني كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلي كوفا اسكرب باكين هنا وقتك دكاف رواهك لا أقول فأوتي فأسأل عنها فقال حذيفة أعلم بما يقول دنت من كلفان وداغتي من حذيفة غيرها وست النبي में حذيفة أعلم بما يقول حذيفة غفان شيء إنجيني حذيفة غفان شيء إنجيني حذيفة غفان تيا بدال وبصفله حذيفة غفان شيء إنجيني حذيفة غفان تيا بدال وبصفله إفسالك مصلحة تكتكا بدال نمي قصة كلي غفان مهم كياني نهتي نو كيا هن كلي غفان شيء إنجيني كلي غفان غراوي خليفان دكيلب واغوي خليفان دكيلب واغو انغني خليفان شه دين فبدال وني فاكره ان تكون ضغائق بين اقوام تمن خليفان نورهمه كمكا اي سوكي تمن خليفان بيرهي وينو تمن خليفان نورهمه ميهුන්ගේ මෙදුගා රුලිවරි කමෙන් උපෙද දානති මානකි ඒ හදීස් ත කියාගෙනවත් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ බස්පුලත කියාෆිකමුගා වානම ෆහරෙග්ගා මීස්තකුන්ගේ මෙදුගා දෙකොළවරි කමෙන් උපෙද දාන කමට්ටකා තිමන් කලේ ගෆානු එකම් නුරුස්සමේ සල්මාන් ගෆානු විදාලවනි එම වරා රීති ඉබාරතකුම් මිදෙන්න එකම නුරුහේකම් කලෙක් ෆාන විදාලව බසුල තෙදෙවස්නු කරමේ දොගෙවස්නු කරමේ දෙදෙවස්නු කරමේ আদি දොගෙවස්නු කරමේ අහල වාහකේක එක් ගොතකුම් අනෙක් ගොතකුම් තෙදෙවස්නු කරමේ දොගෙවස්නු කරමේ ඉන්කාරවස්නු කරමේ එක්සාතුක එහෙනම් මිහාරුගේ මිහාලතක තිමන්න කලෙක් ෆානක එහා ගබූලු කමෙන්න ඕනේ මිස්තකුන්ගේ මෙදුගා රුලිරිකම් උෆෙදේ ෆද වහක තිවාහක වේදානති den infoga bidalwani den infoga abu qurradi dulennu kurabba miharo mi imuni effalige wahaka ehema effalige wahaka sulha kura mihaku jehene defalin mes wahaka ado nena defalin mes wahaka ado han jehene eratta enayan egeni mi kihine ba kamekkan den efa abu qurra bidalwan fa uta fa as'alu anhu دين يفو بدال وني فأتى حذيفة دين يفو حذيفة غفان غاريهن أبو قرة وداعته حذيفة غفان غاريهن أيسوع النبي إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول بدال وني هوا كشفان سلمان غفان خلي غفان دوغ وسنو كره තෙදෙවස්න කුරේ දෙක්කිහා වාහක බරාබරන් අකුරුන් අකුර කියා දෙක නහදා නර ආහාරයෙන් විද්‍යා වානගතක මස් එකගේ වාහක දෙමිහි ඉස්දා කරම් වේක සනකක දෙක්කි වාහක ෆහරග විධානේ අනෙෆ්ෆලින් දක්කාෆිකම් ගා වාන්නම එනා හිංහමර ජේකා වාහක හැම එව්වස් මින්වර කුරුණකොන් අනකා කියයින්නොද වර කුරුකොල්ලා ෆමානා ගබුනේ සල්මාන් ගෆාන විදාලේ බසුල් සල්මාන් ගෆාන විදාලේ කීකේ සල්මාන් ගෆාන යවර ඉතුර කියා දෙව්වේ حذيفة غفانو مين حديث تكي كي رسول الله رولي ايسا هنمني كو كيوبي ehuriha wahaka eskianu de vidalwani warkur koffa kali fanu doge visnu kurabay tede visnu kurabay den efo vidalwani den efo faja hudhaifa nama hudhaifa gafan miwahaka migota gosfa otima hinha manujuhum abu qurra amille adiyai salman farsi kariga asema masala jehek mule timide bekalum din hudhaifat gefan wada ganna ya salman efami dannawan e salman ya salman ibn salman salman ge mamma ge dar salman hingamanu jehunim den ege jawabuga
විදාලෝනි සල්මාන් ගෆානස් යා හුදයිෆා ඉබ්න හුදයිෆා හුදයිෆාගේ මම්මගේ දරි හුදයිෆායි දෙන් එෆා විදාලෝනි ලතන්තහියන්න හිංගමර ජෙෆා හොරි සල්මාන් ගෆාන විදාලෝනි කල්ලිය ගෆාන තිවාහක දෙකන් හොට්ටානි හියේ අව් ලා අක්තුබන්න ෆීක ඉලා උමර් නුවත උමර් ගෆාන තිමන් කලිෆාන ලියම් වී හියේ තිවාහක කලිෆාන වාහක දක්කා වාහක ෆලම්මා ඛවෆහු බිඋමර් දෙන් උමර් ගෆානගේ වාහක ගෙනස් බිරුදෙක්කීමා තරකනේ දෙන් හුදයිෆත් ගෆානේ වාහක දෙකන් හොට්ටාලි අමිහර යසු මස්සලාගේ බාවතුන් එංගුනේ මස්සමි මස්සලේ කීමි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකලේ ගෆාන බයිෆාර කයෆාන අස්සාව බේකලුන්නා විදාල ෆහුරි බස්තා මි වහදිස් වස්ෆුලතා ඉල්මරින් ගෙන්නවා ෆනි අබූ දාවුද් එකලේ ගෆානුගේ සුනන වෙස් ගෙන්නවා ෆනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අස්සාව බේකලුන්ගේ දිෆාඋගා අස්සාව බේකලුන්නා මලාමයි කොෆ්රසාර කුරුන් ඒ හුද්දවගෙන් වා කම නුන් කමයි බේෆුන්ගේ දිෆාඋගා ගෙන්නවා ෆව හදීස් ත ගෙන්නවා ෆව බාබුගා මි හදීස් වස්ෆුලතා ගෙනස්ෆා මිවනි දෙන් එෆුගා හුදයිෆත් ගෆානු මිගොත හුදයිෆත් ගෆාන ආමද මිෆදායින් විදාල මෆුගා සල්මානුල් ෆාරිසි කුරුනු කුරබ්බා වාහකේ කුරෙන් නුකුරබ්බා විදාල වනි මින් වලදි ආදම විදාල වනි فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه من ولد آدم أنا تمن كلفانا كيس آدم قدريه كيمه තිමන් කලිෆාන කීවස් ආදම්ගේ දරිය කීමේ කලිෆාන වරක කුඩන කුරබ්බා විදාලවන මීග මස්සලාගේ බාව කියා දෙබනි තිමන් කලිෆාන කී රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු හදීස් කුරබ්බා ෆයති තිමන් කලිෆාන කීස් ආදම්ගේ දරිය කීමේ ෆඅයුමා අබ්දුම් මින් උම්මති ලඅන්තුහු ලඅනතන් ඉවස් අලකත් තිමන් කලිෆාන රුලියස් ෆොන් හාර්තිග්ගවස් නොතේනුන් හාලතිග්ගවස් ඉවස් ෆරාතක ලඅනත දීෆිකම් ගාවානා තිමන් කලිෆාන එමිහක ලඅනත දීෆිකම් ගාවානා අව සබ්බහු නොතේ එමිහක චිකියාෆ්කම් ගාවානාම සබ්බතන් චිකියාෆ්කම් ගාවානා ෆී ගෛරි කුන්හි ඒ ඉවස් හග්ග කානුලා ෆී ගෛරි කුන්හි මානේ කි ඒගේ අස්තු අහුලවරියෙන් නොන් එහෙන්නම කලිෆාන කිස් ඉන්සාන එක්කම ගවීති වෙගෙන් බයිෆහරුගා රුලේස්කම් බුනේ වාහක හිංගමල්චෙන් බුනේ වාහක ඒ එනං අස්තු හක්වා කමකම ගා නොවා කම ගා වානම ෆජල්හා අලයිහි සලාතන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එනං එකල් ලබ්වානේ රහමතික්ගේ ගොතුගා එම මිතාංග සල්මාන් ගෙෆාන් හිංගමනු ජුහනි සහාබි බේකලන්ගේ නා බෙහෙ ගොතුන් සහාබි බේකලකා දෙතරේ රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කෝෆා ඉස්කුරබ්බා විදාල ෆුරි බහෙ එහෙම් ෆරාතකුන්න රිවා කුරීම හිංගමනු ජුහනි ඒ දෙන් කලිෆානු මි ගෙන්නවා දලීල කීමි රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි හදීස් කරබා ෆාති තිමන් කලිෆාන කීස් ඉන්සාන කීමේ තිමන් කලිෆාන කීස් ඉන්සාන කීමේ එවස් ෆරාතක තිමන් කලිෆාන කෝෆා ඉස්කුරබ්බාගේ බහෙබ්බුනේ ෆාකම් ගවානම නොතේ චිකියා ෆාකම් ගවානම නොත ලවනත දේෆ්කම් ගවානම එනා කී ඒගේ අස්තු අහුලුවරි එක්කම ගන්නවාකම් ගවානම එනා අල්ලාහ් රහමල් ලබ්බානේ එවා මිතාග මිවාහක ගෙන්නවාෆා මිවනි මිකම දලීල් බෙබාර දලීල් තංගෙ බොරි අල් ඉමාම් මුස්ලිම් කලෙක් ෆානුගේ සහීහුගේ ගනස්වයි අනස් කිෆානුගේ අරිහුම් අනස් කිෆානු විදාල වනි එකලෙක් ෆානු වේ උම්මු සුලൈംගේ අරිහුගා උම්මු සුලൈമാන්ගේ අරිහුගා කානත් ඉන්ද උම්මු සුලൈം යතීමතුන් වහිය උම්මු අනස් උම්මු සුලൈംගේ අරිහුගා වියේ යතීමෙන් ඒ අනස් කිෆානුගේ මම්මයි فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقالت أنت هي نبي صلى الله عليه وسلم من يتيم كجا فينونه أي أم أنس أي أم سليم جنگولنا أنا كودا كجة then رسول الله صلى الله عليه وسلم إفهرج من كجا فينونه ما مي أهني تيها ما يكجاه لقد خبرتي لا خبر سن كمنا مهار بودوي دوه الله كمنا عمر بودو نكربا بعد دعاء كربا كيفان تانكول كودكم هوتس فنيفواني تانكول بودوي ما سفيرني دي كيفان مي بونه وني مي غتا الله تعالى تبا عمر بودو نكرباش بعد دعاء كربا فرجع اليتيم الى ام سليم تبكي رومون اكجا اسفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدين بدالو كليك ايسيه دين ميغوت بدالو وجه يتيمن كمنايا
migota vidal wejje ehinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihan sulaim wadagate awasavas kollafa wadagate hatta laqiyat rasulullah sallallahu alaihi wasallam baddala wajja maddan faqala hinduga nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabe innama ana basharun timan kalefana kis insanake timan kalefana kis insan arda kama yarda al bashar insana ruhe kan timan kalefana kis ruhe wa aghdabu kama yaghdabu al bashar adi insana ruliyan nahin timan kalefana kis ruliyade فأيما أحد دعوت عليه من أمتي تمن كلفانك أمتك ميستوم ترى ميهك مچت تمن كلفان دعاء كفكم غوانا ما بعد دعاء كربيجكم غوانا ما بدعوة ليس لها بأهل إنا كي دعاء أهل بريكم غوانا ما نكي دعاء حقوام أستوى حقوام ميهكم غوانا ما أن يجعلها له طهورا إيتي الله سبحانه وتعالى دعاء لبوانا إنا مچوا طاهر كم غتوغا وزكاة إنا طاهر فافتكم طاهر قد كم غتوغا وقربة يقربه بها من يوم القيامة أدي قيام الدعاء الله سبحانه وتعالى كتن قد كم يقولوا الدعاء لفانه إما مي رسول الله صلى الله عليه وسلم باي أصحاب بيقولنا ده ترى قلت دكي فهو رواها قلت سلمان غفان قلت دكون هديفت غفان باي رواية قلت رواية كرفون نورستبي إمي بنا سبب التكا إم بيجم علم ورين vidalwani ilmerim Muawiya radhiyallahu anhage maikam bayan kurabaru gennane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muawiyah ge faana ko foi badu duae kali faana ge bandu nufurwa shi Allah subhanahu wa taala duhakos Muawiyah ge faana ge maikam bayan kurumuge babu ge dashun gennawana midwa eki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani e miha ko e ahulweri ge gotu ganwa ha yutimen kale ge faana badu duae kurvejje miha ki e miha kan Allah subhanahu wa taala rahmillavane qiyamat duh kuttan kurabane ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun vejjikamuga waanama ei mihigge maikkameke kalifanuge heyo kamuge dua ena wasilwane kameke ema mi hadis wasfulun ekigen dei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalifanu be kufa iskuraba ruliya de bay faru aharmen ammu insanuge terwese kan onnani hen aharmen tenen kitamme miha taqwa berivies insanakun insanege insaniwantakun ena duakus berenwan එහෙම එම්මෙ මස්තන්නන් ජේන මුජ්තමාව එකක එකක ආමුගතක එකුග උලේ මිහුන්න අනේ මීහාගේ ෆරාතුන් කංකම් ෆෙන්නානේ හුරිහා වගතකී එන හිංහම ජිෆුන වගතස් නොවදානේ හුරිහා වගතකී එන එම්මෙ එදේ ගුතුග හුන්න වගතක නොවදානේ දුනියේ ගවලේ කංකම් දිමා වායරුග එහෙම තෆාතු හාලතුග ඉන්සාන හුන්න ඉරුගා එනගේ ෆරාතුන් තෆාතු කංකම් ෆෙනුමක එගෂිගෙන් වාකම මිහාර අරුණ මෙමිකේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාර එමෙම රුලි අන්න හිඳුග රුලි කන්ට්‍රෝල් කරුන් ඔන්න කමෙන් හම යයිකුන් අනේ ෆරාතුම් බයිෆාරු ජෙහෙන දන්නම් ඉන්සානුන්ගේ ෆරාතුම් බයිෆාරු කංකන් දිමාවානක මිසාක ගේග්ග අහුලවරින් උලනි මයෙම්බ ෆේ මිසාලක නොත දරින් නොත අඹින් පිරින් උලේ මිසාලක ෆිල්මි හාවර බුරකොම් මසකේ කොෆයිසන් අන්නේර ෆහරග මිහා කමකන් එදුනීම එනාක් ෆාතුම් ෆහරග ෆෙනදාන තායන මා බුරකොන් ඔලනීම ඒගේ නේදවේ අසර ෆහරග කොෆාන මීගේ ශාහිදකි මීගේ නුකුතායකි රිආය කුරන් ජෙහෙ බහාලෙත්තක හාරෙත්තක අපි අසස හදිස් කරවණ තිම කලිෆාන මෙස් ඉන්සානක බයි ෆාරුග මිකායකන් තත්ත කුරබේ එකම කලිෆාන ඔති දුවා කුරබා ෆයි කලිෆාන ගරිය වා මිෆදකන් තත්ත කි අනිකා අල්ලාහ් රහමතිගේ ගොතුක අදින් එෆෝගා අල් ඉමාම් අල් බුඛාරි 35 වන 235 වන හදීස් දිකුර කරවණි හැම මිබාබුගා ඉතුරු වස්ෆල ගෙන්නවණි රිවා කරවවණි ඉබ්නු අබ්බාස් කලිෆාන විදාලවණි قال උමර් රදියල්ලාහු අන්හු විදාලවිය උඛ්රුජු බිනා ඉලා අර්දි කවමිනා තියබාමිහුන් අහර්මින් ගවමුගේ තෙරිය නුකුන්නාෂ මානකි උමර් ගෆාන විදාල නුකුන්නාෂ مسكت نكناش فخرجنا نتيمم بكر نكتيمه معناه كي دير متكا مسك كرا نكتيمه فكنت انا وابي بن كعب في مؤخر تمنى يا تمن كلفانا ابي بن خلف تنقل فهتو يولبي بكر تنقل كوريا بداغتي دتر كرا من ديرو فهاجت سحابه අවිස්සාර විලා කොලිගඩෙන් ඇස් ජෙහුනේ විස්සාර හයිජාන මානේ කී විස්සාර කොලිගඩ ගමෙන්න ගද වයා
mikah vissarangan de jehune faqala ubay ehinduga ubay ufan dua kurabi allahumma asrif anna adaha e allah mi vissarage undagulun amen salame kurabwashiye den ebe kaluna kayma nuje ebe kalun tan kole fahatuga tibbevi umar gifana ahun kuriya wadagat e vissarage vasasare mi be kaluna kannu kurabbai فالحقناهم دنتي من بيكلنا دماء الجيب بيكلون فهم مسكتك ولا من فهم عنك دماء الجيب وقد ابتلت رحالهم اميهم قد ترجع اميهم نعوتي وساراغ جهيفة اميهم قد ترجع اميهم تمفتي بي وسار جهيفة فقالوا ما أصابكم الذي أصابنا تيبا اميهم نكهار من نمي جهون وسار النجهون هي أما يكون نكوتي قلت تمنى النبي ما إنه دعا الله هم كشرون كله يفعل وبي يفعل دعاء كربي أن يصرف عنا أذاها إيجي إبلاغنو كي عندكم سلام كدبما دعاء كربي إهندو كأمر يفعل النبي على دعوتم لنا معكم تمنى من شامل كرنا نما إنه دعاء كربي هندو كا إما مهار ميتان نقطة كي صحابي بكلم نكمة وداعن عملنا ديريول من مسك كربي ඒ ඉස්ලාම් දිනුගේ රිවති අදබකේ ඉස්ලාම් දිනුගේ රිවති අදබතෝගේ තෙරෙන් අදබකේ අදෙන් එෆෝගා හම මිෆද එහෙම් බාබෙක් ගෙන්නවනි බාබු අල් ඛුරූජ් ඉලා ضيعة හම මිෆද බාබ kuriga babuga itur kofoti amilla tum masake kurawa haka kontan echiyarwa wa haka mifarus me hama ekhala mawduwe khuruj ila dhai'a ki ei diril mattaka insanu kura komme masakkate kuriga ei dandan nokonna wa mifar evren aamukon ei diril mattaka kura komme masakkate kur mattaka vesnukutun hama kuriga babu kahala babe me diril mattaka amilla tum fai masake kurma ki islami riveti adabekam bayan ko diril mattaka mitanga gennawa fa miwani mi wahaka mi hadis pas fulutan wa tami atharta kitu qur'an ga allah taala wahi kurabba fani huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan ila ilahi tiba min mattaka bin kiyamanteri koddebbi ilahe famshu fi manakibiha e bimuge ki kankol tawga tiba min datur kurashe uleshe وكلوا من رزقه وإليه النشور هذه بيمغوا تكتين كاي وليش معنى كي مسكة كوجين كاي وليش إمبري رجوع مبني الله جه هذا إمما مي جنوا ميولني ديرو متكا إنا مسكة كورا كي سبابا درمالي بيكامك نيجي خالص فيج كموجا وانما إنا جاميل نفسك كورا كنتتكا ديرو متكا مسكة كورا إنا عامل نفسه ديريولم بنا كورا متكا إنا جا هولويرين جينغول متكا adi ena ahitiriwan ke faraitakan ahitiru mattaka ei sawaba darumali bene kantattake mibabu gannawa fani abu salma ge ari riwayfa wa riwayat kalefan bidal wani ataitu aba sa'id al-khudri wa kana li sadiqan timan kaleg fan wadaga time abu sa'id al-khudri ge ariha wa kana li sadiqan e kaleg fan wiye timan kaleg fan ge rahmet teriyege gotuga mige libe enge cheki rahmetterin ikhtiyar kurmaki ei sahabe kalen kongolono kamek abu sa'id ki ei timan kalefan ge rahmetterike hema rangalu salih rahmetterin ikhtiyar kurmaki rabbudan islam din bar wala kame bar wala kame rasulullah hadis kurabani ar-rajul ala din khalilihi miha wani enage ekuriage dhimatige ena ekurin ulego tushena uleni فلينظر أحدكم من يخالل كم ميه كوس بلاشة كاكا تو إكوه ميولين إنا إكوه أولني رانغلو ميهم كم كوانيا عام مسؤول كتون إنا رانغلو وانه إنا إكوه أولني نوبا غوس ميهم نايف كم كوانيا مو إنا بسما إيجي ميهم كتيريجا يوان إيه كم عام مكون هنغانة كوي vidal wani qultu ala takhruju bina ila an-nahl timan kayfan gos ekuriya abu sayyid al-khudri gari gos tenne me koba miedu nudanan hedalaka mihar imam bukhari mi gennawani sahabi kan amilla masake kogen kan oloni bayan koddir matak nudanan hedalaka masakata kan noni kunna fakharaja den timan men nukuti mu wa alayhi khamisatun lahu e rekalefan hunnabi ke herin hadafa hunna hedume tur kurabagenne mane ki sahabi be kalum masakatan nukude masakken nokon hen tibi kinone diriwල mattaka masakke koggenne oloni den efuga gennawani turu ehen basfule musa vidalawani قالت سمعت علي رضي الله عنه يقول علي غفان بدال كنت من كلفان ادو السبيمه امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر
Abdullah bin Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amur kurabbiye an yas'ada shajaratan gahakan yerunu bay riwayat tawgannani ei araku gaheke siwaku negumattaka siwaku tole bindagen negumattaka Abdullah bin Mas'ud erwe gahaka mi asunu gutaay ki mi hadiske shahida ki masakke koggene ulun gahan aran jijje gahwe saragen sahabe kalungulu dirol mattaka masakke koggene ulun atun fai masakke koggen kankan no koshen no tibe be kalunne koranji hone makure gahan arabi ma gahan aran ehenkam kurami mehenkam sahabe be kalun kurebiye de vidalwani mi asumi basfulo hadis wasfulo genemuge nugutaay kimita miga bayar faida tange bor mi hadis ni den efo vidalwani fayatihi minha bi shay'in efo hadis kurave rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shay'in timam be kalunnan e gahon etikole genesti balashe eh riwayatak me geni ei miswak kole khandagen genesteshe bune wahaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu mas'ud dennawani vidalwani rawi vidalwani فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله دين إفهم صحابي بيكالون جماعتك تبواجن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنواني عبد الله بن مسعود كاليغ فان وداجن مهري غهون تمن منك جنس باش مسواك كله دين عبد الله بن مسعود غهن يري ودي أرا وداجن نبي غدي صحابي بيكالون بلواغته كاليغ فانوge تابيكت بلوالي هيدوغا بلوالهندوغا فضحكوا من هموشة ساقه كذا فانوغا تامبي كاشمتي ge hiki kamun sahabi bekarna hevune ma hiki kamun hevune فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم هندوغا حديث كربيه ما تضحكون تبامن تي هني كيبegen هيye تبامن تي هني كيبegen he mi henje maqamen none ekaleefan sahabe bekalunna itabuge basfulu hadis kurabani kibe tiheni kibegen he tiheni evvesalege evvesmiye ko khalgu kurefe gotame duga aneka kan nuhevene malamatu got nuhevene malamatu gotum ves adi enun gotakum ves ena khalgu kurefuri gotaka ei Allah subhanahu wa ta'ala khalgu kurevi goy rasulullah sallallahu alaihi wasallam wakutun inkar kurevi ekaleefan garihuga munkarat hingaf kamuga wana wakutun ekama inkar kurabba وقلت كلفان إنكار كربي ما تضحكون كم كاي تبام تهني كم كاي تبام تهني الله سبحانه وتعالى كلفان خلق كربي غتا ديتري صحابي بكلنا هوني ما كلفانو كمان إنكار كربي إفسميه كأنه ميه كيتشينو كيانه ميجان دبي فائدة كي إفسميه كأنه ميه كالله سبحانه وتعالى إنا خلق كربي غتا كفاعل نكيانه إتسه نكيانه إبني ميه كي مثالك nuhinge miheke nonia nufenna miheke ena hunna kula kalu miheke nota meni miheke nukiyane rasulullah hadis korabani ki mi he magamen none adi itsinge bekal vidal nowe ecche vidal no ekay fan inkar korbi hamai kan hini hun kamattaka e sababa hore hun kamattaka inkar korbi faharga vidal ekan korona miha ma he mihekabs mihun hi samasa kun hada miha malamatu gotun hi samasa kun hada miha vidal ma he mihekabs فهرج بدان الله كستكم تقوى وريكس ما بدو تقوى وريكس هم يهم بدان الله كست بدو تفاجرنا كما كهيك هم كيت القرآن الله تعالى وحي قرآن يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم أي إمام جميستكن تبامهم إبّيكم إبّيكم إتشيه قياشه عسى أن يكونوا خيرا منهم إميهم إترم فهرج إتشيه كيامهم ما هي بدان تبامهم نبره ما هي وباك بسبدان الله كهزرتك ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا من أدي إنغن هناك وأنغن هناك أدي مالن إتشينو كياشة فهرجع إتشيكي أنغن ميها ما هي وبدان الله كهزرتك ما أبورت أقواري كسبدان إتشيكي على كمنته هو مي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتو إكما إنكار كوربمون لبي أنا فايدة كي كامن هيغافيا وقتو إكما إنكار كورن جهكم هيكون تكامر كما نبأكن تنهي كورمجه مهم كان ميجن egende adi migotan etchi kiyun bay riwayat toga bay asar toga isse bohri migotan etchi kiyun ane miha khalqu kurei fuhuri gota vedu faadu kiyumaki enan ejifa huri musibai ane miha jehifa ane miha salameva bay riwayat tange bohri gota visai samiha etchi kima ane miha ekan jehifa etchi kiyunu miha rangalu ve fahutta mi nurakka kamemmi azabe gotum bodu kamemmi mihunna malama kufrasar korun adi khasso ko allah khalqu kurei gota
الله تعالى خلقه كره بيقطع يفو رسول الله حديث كرباني لا رجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد من أحد هم كشورم عبد الله فاج كاشيمتي باردم أحد فربدا وربروانه الله غزت وقيام الدوغا متان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباني قيام الدوغا كليفان كاشيمتي فلو ما بروانه ميزانوغا الله سبحانه وتعالى ميغن دليل لبني قيام الدوغا هرمن نفس تبس كيرينه इंसानोंगे हाशिता किरेने दुआ होगा एकम को बरवानी की हाशिगनुम बिया मीहुन्नेन्नोंगे दुआ होगा या हाशिगनुम बिया मीहुन्नेन्नो मीज़ान अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़ियामत दो कायम कुरबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकलेफान बसफुलकी वरकुरु मानफुम बसफुलतके हदां कोद्दनी वरगिन कंकं मीज़ानुगा किरेने इकलेफानुगे काशिमचिबु बरवाने अल्लाह गज़रतुगा उहुद फरबदा की 1 किलोमीटर दूर मिनुग उसमिनुग 1 किलोमीटर एवरम बरवाने कलिफानु गशमत एमा क़ियामत दो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कायम कुरबान मीज़ान की तो कुरान अल्लाह वही कुरबानी वाला बाउल मवाज़ीन अल क़िस्त एदो होगा मीज़ान कायम कुरबान क़ियामत दो होगा फला तज़लम नफ्सुन शै एवस नफ्स तकं एदो होगा नियाब्रि कमिनते मीज़ान व किरेन तिनेच्चे एकेच्चकी एनहागे अमलुगे 5 फुट मलाइके बेकलु मिलिवा 5 फुट किरेन एना हेव अमल तल्लिवा 5 फुट का नुबा अमल तल्लिवा 5 फुट क़ियामत दो होगा मीज़ान होगा किरेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान अल्लाह ताला कुरान दो का मीज़ान कायम कुरबान मीज़ान की वरद दकीक मीज़ान वरा फुंको किरानेगा ज़र्रुवेसेगेन किरेन ज़र्रुवेस एम्मे लुयच्ची ज़र्रु एवेसे दो होगा ए मीज़ान होगा मिंबलान एहावेस आदुल वेरी इंसाफ वेरी मीज़ान अल्लाह कायम कुरबान एक तेरे किरेन इंसानों के तेरे एना के 5 फुट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबानी क़ियामत दो गनेवेने मीह को हुरिहा मिस्तकुं एकारिया हुरिहा मिस्तकुं कुरिमच्च गनेवेने गनेस्फा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एना के 5 फुट हुलवालाने एना के लोलु के फेनुं कोलद्दा वर नुबा कम के 5 फुट देंगे यफहोगा एना दक्काले वेने एना गनेवेने कुडा कुडा काड ए काड को लिफवानी ला इलाहा इल्लल्लाह एनागे ए हुरिहा नुबा 5 फुट गनेस मीज़ान के फलिया लीमा अने फलिया ला इलाहा इल्लल्लाह ए कलिमा लीमा ला इलाहा इल्लल्लाह बरवेगंदे एला ए कलिमा कियान जे गोतंग एना ला इलाहा इल्लल्लाह कियाफा वाती ए मीज़ान का वरब्बर कलिमा इंगे यह हदीस वसबले गायस सवनी नूह के फान विदालवा कमगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबणी कले के फान के अवहार विहिंदुगा वसिय कुरबिकमा हम खशवरं उडुतका बिमवुरें बारू अल्लाह के मीज़ान होगा इलाह के मीज़ान होगा माँ बोड़ा बरवे के वेला इलाह इल्लल्लाह में कलिमा उमर नूह के फान कलिफान अवार वे गुत का दारिन नसीह तेरे दे विए मिगोता एमा मीज़ान होगा किरे बा 5 फुट आदि हम या को अमल वस किरे ने अमल वस दो होगा इना कुरा अमल अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए गुरी गोता गेन्नवा किरुवाने आदि किरे ने मीहा वस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबानी इन्नहु ला याति अर्रजुल अज़ीम अस्समीन फला मीह को गनेवेने क़ियामत दो होगा फला मीह को गनेवेने क़ियामत दो होगा ला यज़िनु इंदल्लाहि जनाह बअदतिन एना के बारतन नहुन्नाने बुरा बारतन के बुरका में नहुन्नाने मीज़ान लीमका मादिरिये के फिये के बारतन में सेना के नहुन्नाने ए दो होगा मीहा बरवणी की एना के हाशिगनु के सहिज़ कुन्नो हाशिगनु के मीना कुन्नो ए दो होगा बरवानी दुनिया के ना कुरी अमल तकुम एदो होगा इंसान बरवान दुनिया के मा अब्दुल्लाह के साहब अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के काशिमती फुलो की वेहा बरुवी एक लेफान की सालिह अमल को अव्वाबे कलेबे एमा एदो होगा एकले के फान के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिता वाला मुहिम काम में हदान को देने मीज़ान कायम करवेने kan क़ियामत तो मीज़ान की मी हम में विश्वास यकीन विस्कुम में मी ये गमत अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़ियामत दो होगा किरे ने मी की मी हिम्मे ज़र्रु के मिंबर किरे वरु के मीज़ान में कि तो कुरान अल्लाह ताला वही कुरानी फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा ज़र्र के मिंबर है kan कुरिस फिन्नाने दो वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यनुबामल कुरिस ज़र्र के मिंबर विसमा फिन्नाने ए मीज़ान व किरे ने एहम वेगें लुक़मान के फान विदालवानी या बुनय्या ए दरिया इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन ज़र्र के मिंबर वियस सखरा एक तेरेगा वेफा औ नोता उड़तकु गा वेफा
anuata bimuga wefa darrege member wis min kommetanege wis Allah subhanahu wa ta'ala qiyamah dogenna wane chiballa wane em insana kura kanta emihun adi hada nattalis eduhu genes kirovwane emihun adi hada netunas eduhu kirovwane em mihuriya kamaka detere visna mihako ena ebuna bas qiyamah do Allah subhanahu wa ta'ala mizan wa kirane kan egunima faafitakun insana dur kodden ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqamu ga hada kodden qiyamah doge mizan ge wahak qiyamah doge mizan ge wahak ema Allah subhanahu wa ta'ala harmen emmen wes tauba wan jehe qiyamah do harmen emmen ge amal tan Allah subhanahu wa ta'ala kiruvane edwahuga emiheku kuri heyo amalege faida qurani heyo amal tan ela ga hazatuga barwejje miheku suwarge wannani nubati la fa barwejje miheku enage fahatun enage faid deveni wasadena wannani tanakavani nanaka ehmima insanun emihunge duniyawi hayatuga enage mizan matin hadan koffikamuga wanama ena manfa quran enage maccan e mizan gaim kurumge kuriga ena e mizana detere visna fikur koffikamuga wanama ena egen manfa quran den efoga al-imam al-bukhari rahimahullah ituru babe mitagen nawafa miwani babu al-muslimu mir'atu akhihi muslimu akhaki ay anem muslimu akhage moonu bala logande tivefonna ingene moonu bala logande beenun kurani ki kuram enage nafsu fenelu mattaka ehenno moonu bala logandum ei war saafu ecche ehen moonu bala logando aamukonna war saafu ko adi loganu kurimacchan hottunima ena fenna enage moonu gahunna aibuta wagutun enage aiddaane enage moonu gahunna aibutaka ama heya hama eya ekkon ei war saafu ecche ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani rasulullah hadis kurab abu hurairah vidalwani al mu'minu mir'atu akhihi mu'minu alaki ei enage akhage moonu bala logande ida raa fihi aiban aslahahu enage kiben aibe fenajja ena ekan islahu kure emi babuga hadis ituru pasful ting hadis pasful gennawa fe ehma inshallah mi komes waraka tafsil ve surma ekko inshallah den onna duwa hegge majlihuga harmen den hori hadista kinnani duwa ki Allah subhanahu wa ta'ala alaminaki hew bas qabul kura baykam galibun adi hew adabuta libigane adabuta matiga tarbiyatu wa baykam galibun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh